Welcome to Asaki Online. My name is Alice, and I am an AI presenter. This is your weekly show, the Zipra. In this week's episode, Zenzele interviews Vunguza Roman Youth District in Matabeleland South. Stay tuned for an enlightening and inspiring journey through history. So babunyathi nxe asiqalisele eThekwani ngena form 1 eNyathi. There were no teachers. Then sengisuka mina no ngangilome kusenxuba mina no ndoda asambe seThekwani ethi siyeqalisa eCambridge. Then ke ngafika ngangena kuCambridge ngo56 ngaqeda iCambridge ngathi ngiqeda lapho imali yakwathena iMaltopo was a very good school. Sengapply eThekwani for form 3 and form 4 eMatopo. Yeah. So kule incident but eThekwani yeah kwathi ngo57 kwafika uNkomo. Ngithiwa ukuthi ilokuza ANC yafunwa 1957 African National Congress. yeah Kwafika uNkomo. So the program yelokuza okuthiwa current affairs. Current affairs le include civics, you see. So Nkomo was address for 57. Mina lo plans that uyazi umdala lo ukhuluma kahle. Uzamele simlandeleleni. Then mina ngakaqedi lokuza ngiseMatopo ngo59 yasibhawuni ANC. Ophela basebeqedile nasinga matric yabo lodumiso. They were already working in town. Ngo1960 ngaqeda 1960 ngaqala ukusebenza as a teacher ngo1960 elokuzene eLobhengula High School primary school. National Democrat Party yafunwa ngo1960. yeah Ngayijoyina secretly. Ngoba ngangiyilokuze civil servant. yeah Ngathi ngichiya ngoDisemba ekufundiseni lapha. Then semphuma undercover. Semphuma undercover, you see. yeah So raba le branch yethu elokuzeni the main branch youth with the founders of John Mabena, Openat Mtuma, Catherine Piri, otulo kuza Ethan Dube. Ngathi Johnny Railways lapana ngoDisemba. Bangifundisa base bengise vele sengijoyinile lokuza i-National Democratic Party Youth. Singathi ngichiya cover. I came out of cover, you see. So one day, I think this was at the beginning of 1961. Ngadress umhlangano ngingakayi eHarare eMakhokoba. I-Law and Order Maintenance Act. yeah Ngisemsebenzini eHarare ngiku-railway ngishanta nje. Ngangena ntambama. Ngibona amajaha amabili afika, well dressed. Bathi nguRoma mina bathi ndoda you are under arrest.
wathi qhwi mina ukuthi ngabona u-20 square bengadresi ukhuluma sensithi hayi banithatha khonapho angizange ngivele ngilokhu nje ngaye elokuze usele lokuze na uselelwe lapha yeah ngitshaye wena i-police camp lengapha on the northern side yeah kulama cell down underground amvalela khona bathe mvaleke kwampana ngakhumbula ukuthi ngathini ngarenje ukuthi bamfake kuphela hayi kuseni bangikhipha yiko sengihlala lesingikhuluma lokuza lo Kojo Dube ukuthi madoda yama nabe ngisakubulawa lapho abanthonisisa khona so ngingachayela lokuza uSteven Nkomo ukuthi limthumela imali yebail uKojo Dube wakwenza khona kulo Maxine bamthumela ulokhu ngoba ngathi mina noma saqasha amakhokhoba zathi iyouth yakhona yasplita uDumiso yasayakhile eyakhe eMpophoma mina ngakhe eNjuba ibranch ye-youth ngabuya lapha fortunately bavuma ibail yeah wathi na secret lathi uzahlala ejele according what you told me there's no way you can escape it bawufaka ejele so zama ukuthi ungenza njani sethi uphilani yamazi mina yamazi sebisi my colleague wathi la overlate le order maintenance act la ngamtshela ubana no ngakhumbula uthi ngiyenza njani after vele ngabuyela eHarare ngakhumbula kahle mina no into enzayenza lapha ngizabuyela koBulawayo ngiphume elizweni lapha but kumele ngiyetshela ibranch yami engiyo elokuzeni eNjubi ngabuya lapho koBulawayo ngadinga uchairman wethu uSteven Nkomo mina anjona wabona sengiphumile lokuze umuntu wangibhadala ibail wathi naye of course wathi naye ngathi kubona njani wathi na uplan usephumile kumbe ncela ungaphuma yini mina no ngizaphuma angitshela ukuthi ngiyaphuma nini ngavuzisa information nje ngavele follows because abawazi ukuthi ngizambani ngabuyela eHarare ngahlala uthe ngicala selizangena mina no madoda saka ngiyobulawayo ecaleni selizangena ngathi ngifika koBulawayo ngabona umkhumbulo wona Jolo plan esihambile kahle ngitshela uDumiso
kudamsa ngishaya phansi kuthi ngimtshele mina noma ngamtshela laba ngizamosha into zami wathi sithi kodwa mina no umtshele ubunzima beyonzombona that evening ongena ku-train labanye alale time la ngiyaqaleni ngizaphenduka so babamba le information ngapha the only person who knew usengihambe lawyer yami uLeo Baron but la nginika ngiscout ngihamba nini cha phansi ekuseni ntambama ekuseni sabe singene lokhu ze eforo sistemela mina lapha ke kulenkinga ngizayithini ngapholisa phela ngokwefederation amphosi angabuza identity at any time no bazambuza engxenye but don't want the safe side let me get a tax imali ngangilayo ngisenza ku railways ngithatha i-tax ngithatha isitimela ngale elokuzene eLivingstone yimi lona ngitshayise eLusaka fike eLusaka so usiya kubani eLusaka the main aim was eTanzania okay eTanzania yelo bama-refugee ekhona ngifike eZambia angazi umuntu ukudlayo apho lemisebenzi azithenga iCoca-Cola lesinkwa ngidle but amabhasi ukuthi yiwaphi I know nobody akwade qhoyi mina no man indaba ngitshona ngihlupha so kanti ngidinge abantu be-UNIP ngadinga abantu be-UNIP ukuthi i-ofisi yabi ngaphi ngayithola i-ofisi yakhona so I related abaningi usiphalo i-Firebrand eZambia kwakuthiwa i-Firebrand usiphalo wathina hayi right ngizakuncedisa immediately bathi ngitshela ukuthi utheni uyi-youth wena ngingabuza abani ngathi ngabuza isilondika uthi isilondika abuze uSteve ngoba ku-youth eHarare ngathi angizange ngihlale kakhulu lithi isilondika abuze lohozo uSteve abuze uStephen Nkomo usilondika that time was Secretary General we-National Democratic Party high information ikhambi ashaya ifoni akhulume lokhuza lo Silondika exactly acontact lokhuza uStephen Nkomo wathi naye sike sathi ukubheli sike sadiscussa lapho ukuthi no ngasuke lapha yikho Londo sitshela ukuthi yi-youth yethu ungamncedisa uSiphalo sethi ngizakuncedisa wathi bengifuna ukuthi asethene isi ngikutshela ukuthi ngibona selidlule khona wasekuphula indebe ledlule khona I think it was a day or two ngawuyela kumele the following day continue atshone railway station
lapho ngangithengela khona amabhanzi lelo Coca-Cola ngalala khona ngale kwathi ekuseni ulokuza wathumela umuntu uSiphalo ayevele entshele ukuhambe ubuye lapha e-ofisini kuyabe kulo muntu lo ngathi mina wathuma umuntu wathina i-ofisi lapho ezini ubuye mina ye wathi uhambe uyobona uSiphalo futhi ngafika uSiphalo emelele ekuseni wathi right into senzayenza siyakunika abantu bamabhasi ikhona ibhasi umuntu wakho olungileyo uza kuthatha ekuchiye eTanzania uzakwenza njani njengoba travel document wathi vele siyabedlulisa khonapha njengoba sengitsho ukuthi uphilani siyabedlulisa ngifike ofisini thola umuntu lona sekhona athi nangu udriver webhasi uza kutshela ukuthi wenze njani ngihamba ke lapha lo bus driver ngiyangena ebhasini nansi ishaya ibhasi siyelokhuzeni sesiye eTanzania kwakuthi ayiTanganyika that time yeah ngathi ngifike eborder wathi yabona-ke into sayenza lapha uzawukwehla wena la ngoba eborder laphana bayabuza ilokhuza i-identification yakho i-ID hamba to your left uyengena ngaphi eMalawi eTunduma ngoba kulapho uhlala khona eMalawi lokuza le Zambia wathi nabo abantu belokuza ungafika khona ngalo uzabona abantu behamba up and down ngoba babevele bezihambela abantu up and down la wajoyina uphuma ubalandile ubuye ngapha lokhu eTanzania la manje ngathama ngibona abantu behamba lami mphongo ujoyina ngihamba cha philoko iborder thola udriver emelele ibona sichaya ke siselokhu eTanzania okuyavula i-office ye-National Democratic Party iyo bayothiwe ivulwa nguJohn sengimkhohlwa Chirimbani ukhona Chirimbani John Chirimbani uthola kavulanga ibilokhu i-office so lina lale abantu bakuqala ukuya eTanzania ngikholwa sathi ngulokhuza ngumkharati umkharati sasidlayo futhi ku-youth khonapho la wasuka njengami wasesithola eTanzania sengokuqala so-ke I mean it's very easy since vele ilokhuza ile office khonapho UNIP mina ngibuze ebantwini nje ukuthi i-office ye-UNIP ingaphi lapha la bethi hamba laphana angihamba khonapho ngathi mina ngalokho ngadinga indawo ewedele ukuthi ngizahlala ngayo so bhatala mbani usakana wayelahlwa lapho
From the railways. Imali eko. O imali yakho. Imali yami. Mina ngaphuma ngemali yami. Imali yami. Wafika wambhuke wethi ngabhuka ikwetela. Kwathi khonapho-ke ingathi ngatshela yini iphethe no kulo mntombazana seniweteleni ethile. Ungabe uza ngibuka ofisini sivuliwe yini. Umuntu esimaziyo lapha. Embhuke weteleni. Sengibuza mina akula muntu lapha okuthiwa nguNdebele ngoba usiphathene na 1 day or 2 days ahead of me wama-advisor ukuthi wathi awukhona mphokosela ukuzena eweteleni laphana ngisuka lapho ngisithi ngiyakulonjise ngalo philani then ngezesibini sithi gidi at least sengithuthe siyabonisana saxoxa-ke ukuthi hey ndoda sile travel lapha kabule sibonisana ukuthi sizakwenza njani. East Africa ba-organize njani amaphatha abo abantu laba ngoba ilokhu zithanu eTanzania zasivele sesikhulume lawo. First thing ngaripota kuthanu yisi yathi no ngawule ndawo yokuhlala isikhathi okay. Kwathi khonapho-ke sesibonisana lokhu sithi no abantu kumele siyebabona sisamelele ukuthi ngoba ukuthi siproceed siye ahead. We decide kwethu ukuthi no sifuna ukuya esikolo isi. Sithi namanje philani ngale i-border jumping ngapha i-border jumping from Tanzania Tanganyika to Kenya, Uganda and Somali. Uthi bonke baorganize njani abantu babo. Sile problem lapha ndoda. Asila travel document. Singangena ku travel isi. Seseqeda mama travel but laba mncane singangena ku travel. And singangena ku travel lapha kulawo nto asincede isi. Ngithi iTanganyika ivele si-independent. Yeah. We heard ukuthi i-High Commission e-India iyanika ama-student i-travel document. Let us try that one. Bona ungasebenza yini. Fortunately, it worked. Sahamba ku-Indian High Commission. Safika sabatshela ukuthi hayi lapha singama-refugees sifuna ukuya esikolo. But singa-refer ukuthi ubani ukuthi make sure ukuthi ngabantu be-rotation. Nginti vele earlier bese ngamvele sengicontact lokhu uze uSilondika. Thina no Chila uSilondika ukuthi nguRoma lophilane nyathi. But batona wa youth yelokhu zene National Democratic Party.
i-commissioner im-contact wathi ngabantu bethu labo sanika i-travel documents temporary one sikhonapho ikakhulu what attracted us into kaJomo Kenyatta Mau sathi right singahamba sisibona the first thing asiyelokuzeni asiye